pot. Available in the seasoning aisle now. Maggie, the taste Fiji loves. Na mboti ena VTFM. Ekotiani vikemnio Zero Bites. Quality product from Punja's Biscuits. Na mboti kay Punja celebrating 90 years na talang nasa biwala bisa make it na vein den rebaki na munito kanto ngarabi sa munding itaki. Na pamulti ni vikemni kay sarno ikanda kaw ni siya to kumay. En bong vinaka ni kuan. Bibuno kay sarno ni parong to makina. Kita vikemni kay tskan na yawo kolaborata kin nandarum mboti kay Punja celebrating 90 years. Maruta kichuni kay Dios nga bulu ni nandato yang baki kadi suka boleh yang baki ni nanda to vengaravi na kabon itu tanggo kana punjes non da bon wala mani no multi ni bikim ni kadi sarna kanda kau ni sar live cuma yang nambong ibina ni kuah venya multi ni bi alisi liku bulu binaka venya arto siam sa cuma mai obia mai bau na bale sarna to cuma junior metui na sar bale na siam to mai na ser menge botinga ve wame sini deba ngas buli Jini ameti bina vale unanda bacuma. Iba ni koroi yang boleh binaka. Lagi ni medi rodko. Nasar vale una siya matang umayan ng buang ibinaka ni kuwa. Ramu tu ni bi seri na mua. Oh, dalo bina. Nasar vale una anda bacuma iba ni binaka tani. En buang ibinaka inda. Yes, Jack tuai dalo bina. Panu ni binaka tani ng buang ibinaka ni kuwa. Ba ilendo lutu milang kirta kita sana na ilalawa. May nabuno lebo ni Silandi. Ena kampan itu kan hotus beki muni kete sarna ngoni biti ani ngol tikina pakata ka pina bali sarna siam tok mai ulai seratu mi ambulare di mati wala ambulare Valentine lai ngonga mai North Queensland karto siam tok mai kinen bongi bina kani ko apa ni bina ketani en bongi de dai apa ni bina tene na bukuni karavitavi mai na puno lebo North Queensland ana pambuto ceri betel ngana ilalao karto siam tok mai korba keturang mai na tamagi korlo mai biti Vai melia sirlumi panu ni binaka tenen na bongi binaka ni kuwa mai ramatau arere na bosai bina servale buna siya matug mai kerto kita sana no milalawa Ambo chani bi arto telengan na ilala ni kadinga to mai lema tambua sir katara mingi botinga bina night hunter o Lucio Chekope mutalaki no abo parrea mingo ngamen night hunter squad en na uan reketi mai maduata Berto telengan na ilalawa karto untuk pato bolu min loba ni korba keturanga mai Nabuni kambi na moshi kata laki na lomani korma silian ra umbulu binaka tsale wangka do umbulu binaka mai nepa ni ngango malo na wali besar sem mai ulu sobara lulu umbulu binaka tau ngo ngamai tabi ni pambinga en patu tabui mai tabua arto sem mai kina en buangi binaka ni kuai nan ndar mboti ki punja celebrating 90 years na tala na sabi wali bisa mai kire bini rebak biwali ni biwali mai thapa ngabinaka tamona talo tatu melasa ngai bitu tonga mena comment section en puno nga siya matong mingin na siya siya ngona tokina en bongi pinaka ni Joey embali matuku mbulu binaka pinabali na siya matong may kero kita sana no mo ilang lawa dal binasir katar mingi boting nga bitau fa tokan tua Anil Kumar mbulu binaka lela lalan barabi ngo mbulu rengo nga mina dewa sitlo toka tama itumbuna tina itumbuna lesi api ki lela mo siya raboka hen binaka o nga mina mata bikai toka malo mirah mbulu binaka yan lumay biti ni mbulu binaka siya matong ngo kamay nabuki langi may ngaw Oto ba ito biling ang goka pinasarbalim na siya matugmay Corona po nga sawo ang bulo binaka Nasarbalim na ando pa tsumayan na buang ibinaka ni ko Nandarong boti kay Punja celebrating 90 years Natal na sibalaway sa may kinapin Nirabaki sa natal na nilang migrate Ang bulo binaka maramataw Pinasarbalim na siya matumay Paano ni binaka tani En ang buang ibinaka ni ko En nandaro talano alas En ang buang ibinaka Buti mantimin daro kondo ni talano Membola tentungan na darbo Na darbo ko ang itibungan si Kalilay ko sa tungay tao ni Sus tao nito nga Sando wishing kede saran mena tikbunan nan se kalilai mela keda bulan sangga sar saderbo ko nan nambulo todoko susu sar tunga mena sa semene sinwe kalambu nandir nandawa keda uno keda toka kinan ngonen ko kasang tu mundani kilako na eta ni nona korro kena bune boskina sama ni andona singa ko sambondo pagamurir nang serana Alalangon ya siya na buku ni kilangan tanah kilato kau bikin ni nasar sarto mai na pi murmuri na punon ta to kina na siya sa to kina ko baka mengendo ngol bangko ko itawu ni siya na punon to kina non na isalan tu baka bamba bangko baka me kan di baka rumbi tu sanggen do baka murir to kanang ngone sa may nanter nantawa palilebu na ngone ko sa eto sar nangona
sa laku sa roko mena kina mata kili sa laku tuko menganti tahu ni lain nantam tuko nantuan na bus topik karena nantuan na puno ni wani bas wambasi nantam tukin bangko ka sa ngol seren nindon na derbo ngol ni koka derbo ni puno lebu ya na derbo ngol ni koka sang sar tumundangan si torro coko na ya sia ko na puno kita ina sinu kita laku serno ko na ngol tukon derbo ko redo ko meli wambasi ko nang kirengin bangko sa redi ko na boy susi tahu ni ko na ngone ko kada ni ngone ko cemes antan tapi to ko na bas topik karena puno ni wambas ko na ngolen sa lomatan sa boy ni puno lebu ko motor pun mulai ko menangolen le taronga tapo sueti na vitana kalau kontola kina basi kena puno itiko kina se ngoni be membo lebi kili toka membo rato ko nindo nangwan membo kila toka na puno ya onang ngolen ngani tantam bisa ko apa siteki cemes ini bangko rin bangko ko retana na sala ni tuba mamba bangko kala ko sianga mengon ngarimi kina bangko mereda bangko namba simte mo kita rin ko sin tambi to ngapa ka lo kon terbungko sa remi bangko bambo cemes nonang ke remi bangko bamba donu makasara non ronga isot na matando nonang isot nga matando ya taruh sangan ko mbulu binak yan rabinaka robi kili saro yan ro lulu sar sar ni kon ngone sus tahu ni biro ngko kan tanggo cemes hau cingang ko kinan dawa serno boen punulip tok nganggo kai nabi kalambu nganggo kalambau sing au cingakin wana ngoni sal ngai Clifton au cikokin rontan time bisa taruh serno boen ni khusus tahun kemuni sang usang kiri kemuni bantongko bala menunggu tu na esa sang usang kiri ko bantongko serno boen punulip yo usang kay mati serangan nunggu ngole tuming ko mo may tunggu kay suba o ngole nga ko muli interview nanto na taka apa sering ko cemes ko na bueng one sus taon okay ya iko mo monta nang basi ni bida gori antar sa na bueng punulip isa kira-kira nang basi ni bida to ranin na basi to tolong to mo na ponto kina serno bueng ni sus taon siya ngay hotel ngi warakan to nang basi apo lang serangan mingor na dona minibus tel ngai kia kisu boto tolo takisa aro bikila ito karo lako na vital no aro seksyon dani kilay serungon ini bino nang gipanga sa tonto kanalingan no boy ni kosista nesa pusota sa aro sember ni paka madal tikiaw nantango ngo cemesa una thorbo ni nantawa kau pasu nandiar nang gipanga sabi ketubulan dari ni thorbo ni punuliw sama ni to rango ko ni redna na rere ni salen tartu kena stelino na vital no sama ni nanu mo siang ante gay ngoni nandiaran jinanga sa dotok talenlingan no terbun buno lebu ko bulu binaka yang lagu ngo ciso ni ngoni ni watur rabat kaun rab nangi kanga ngoni ni buno lebu ya saya ngamikiro buah sistan ngo ci sandina ma ena ma emen Buti-buti ke punja celebrate 90 years na talong nasi biwala bisa may kinapindin rebaki. No nangay tontok nga may nalingan no derbo banin na tawa ya sa akin tapos sarbo ni punilip. Chay sabi bikila hindi na sarang tarong. Ay sira ko atang ko chemes ang ngonin nandiar wasi nan tawa. No nangay pa nga sa lulu talang buli punilip. Buli pinaka. Atang ko sa kiawan ang ngonin ni punilip. No nangay pa nga siniberang nga boy susikitan. Chay maenam ma emen. Wadi bila tadi bikin kita sana kan Indonesia untuk main nambong ibran kuah buat kay punjas celebrating 90 years na talong nasi biwala bisa may kay na bay and then baki seri romba lebu boleh binakang boleh sia na sarba lebu na siya teman bomin ko bil share sa boleh binaka tatingo apa ni binata ni kor diri sandi dia seranga sini ngande juga ni kor diri na sarba lebu bil share na siya teman kirto kita sana nomu lalaw apa ni binaka tene nambong ibinaka ni ko pere rakabosa kay irto kita sana non nilalaw to na bos bere na sarba lebu na siya matagumay ilya sa korey madiway kay irto kita sana non nilalaw juda wata mid sandin raway lemba kay irto kita sana non nilalaw bula binaka patalakin vimara matali na sarba lebu na siya matagumay na bongi binaka ni ko ay beto to patagin to na verbo ni nandi laga ko li bikila ko na natagumay sa para sa gitu kibusar ngani non nanggay lululungan no verbo ni nandi buwan na ngonin ko roso tanga matinis to na matinis to boleh katanga na basti ni nandi no nanggay lululungan ni
serangay no boya. O mbula binaka. Si Toki darbo ni na reo mainan. Tino nang gibanga sa sini kamberangan ko na boy ndur tumoten sto. Ito untuk ania men. Aku ila tambolo mbula binaka. Tawati bina sarbali bina siya matagumay. Fada aku ila tambolo kerto kete sana no milalaw. Ale poso pulolo. Bula rengo nga tem suad may niswa Wales. Na sarbali bina siya matagumay. Paano ni bina teni? Just ilay, ndo bula binaka pati chinga berto na crew ni MV Queen ngundi. Pambinga pinito umboso ni sirubatu. Tuida, pinapailu na siya matagumay. Jiu tamani bula binaka sir katara mga pati nga Wellington. May Nishilandi berto kete sana siya matagumay kina. Ang bongi binaka ni kuwa. Namboti kay punja celebrating 90 years na talong nas bibali bisa may kinabinidabaki. Namun ito kan darabing karab sa munding itaki mga rotsi ng bula. Medap talang nakatarapan di pagkating binaka.